Jana nam je kupila čist 2 novi polni za peko palačink in je rekla, ne narediva nekaj. Mi pa sva pekla sem... Rekla je na ful vroče mogli. Ja. Pa sva zažgala. Zvila. Tako da... Lahko bi kaj druga mi je užgala, zdaj. Hej, Boba, kao nam uspelo kaj let, tole meni uspelo narediti palačinke na to. The best. Pa pa vi pa vsi imate palačinke? Nimamo jih. Ok ne, zakaj ne? Nekaj se nama je zažgalo. O moj Bog, kaj sta pa naredila? Sam lahko vidva namesto tega, da sva zažgala, pa kjera užgeva. Lej, ne kaj smo naredila. Tole se naredila, Jana. A ni v redu? Kaj pa tole? Le, moram reči, da znaj, da sta sada, pa se pa tak zmenimo. Špilata ping-pong, tisko zmaga, dobi pa tole torto. Zmenjeno? Pa da. Čestitke, tortica je tvoja. Lepa. Čestitke. Trudno sem se. Čestitam. Svaka čast. Dobra igra. Dobro je, pa mislim, da bomo kar skupaj zmagala. To bom. Evo bom razrezala. Fair play. Jo bom razrezala na 3 kose.